silsila nuswaringa baddalun ade mi komitiya ki medurumatiga hinga munda hanguramaga ege sabun rajya mikura asar denigane alumen adanje fioltan aluma rais jumhuriya sha adi hembe fulna ves lafarwa adi rajya mi kurani konka asar taketto belmata kaulumen dirasa kura komiti kantatte goto emi marunda hama hindus duhe kese gota awmen hama mi fashagen gendani furtamano awmen komme daira kumas befru vidal wazirum vidalon hori wa furta vidal fege fahun awmen nosferina fursat arwana den hori mi dwaranti bebe hori habe fursat eruwe gota wagota almen gendeto masake kurana alun hama danwadan uti teluge furtama kamaka teluga aga bada teluga gutan hori gaganda kan hifetifa adivesakam teluga gu market ga dashak ma boda datane no fene ei hanguramaga mihum meruma adi tantan hala kurum megutan huttale fekkama vies ege iksodi gotun deven hur gellon taddinu matta ka defaratum wes masake korabunda ative kamang awun menna gabu koraveni ekamako anmi den hama anakas agen kangaron rajya teo genomuga evestati kameneti eba erad koravia masaketan eba korave adi fa kolle kamaki miharo milla faratakum wes kommes farakan eba teo import koram fashafi mi kurim wes mi agaganaka STOing mi teo import kuri agota vara unstable ko hore doswarege kama mihara almen hama fa kollan an mi be shipment ta miharo amilla kumfun ta kum import kuram fashafuri ako gaden alun hama an mi almen ge ministry fa kollan ituru kama ki mi kurin rais jumhuriya yulan kurava fati national fuel storage ga kanta wahaka ekama behe gotun alun mihar kuranje tayari tabe kuranje masaketan eba kore STO ga faratun alun mi masake mihar mi finance ministry adikank ministry guligen STO ga faratun masake kore mundani mihar alun be location tang identify ko fa ingwana no mi storage hedim kon location etto adetana musum mumihar mehunna eki musumuga kare kurma mikha kankama bes fasehwana gottakan hunna sarahaddaka wanje adi egotan balaruga fasehan alongside bath wara bodat vessel kare kurwen gotak e malum mihar revi famoti tim face ka bahaja gende gendan furtuma face ka e an mi mal kare sarhaddun megut STOen de falegge de rashege karege faluga sarhaddu balum ebade etana beenumwa etanu kuranje hene mi save irat kurviya waranga ham feshe hafta hisabuga save kurum kanta kuriya dan mihar maqbalang identify ko fad ama yakuga etana beenuma ne by design taka hama design ta hoge itura beenuma ne finance ons bantaka beenuma ne feasibility hedum masake sebade irat kurviya alum mihar ge target ki kuriyan de haftan hadwas nimembara rais jumhuriya gari mige comprehensive planning ekulawada feasibility ya ekoga de financing options taka ekoga rais jumhuriya ari haggengos rais jumhuriya nimma gotege matin alon men masake kuriya gendiu den hangurama miwagutu feshifa otima kulliyaki investments ane hennu firtane kam me beenuwa preparation almenna yaginumes mi inge ki rajyega mihir storage ko nuwa kama adi duniyage midiyage agan ka diyahara baladares mi anna loluntaka iksotaka anna badultaka balar rajyega teluga reserve ituru kura teluga reserve hunnan jehe kama almen emmes kabu kura den almen emme fahu mi waaka dakka ulan kurima by before round of school we by media documents report ko fori mi ha da duke teo be no wane toya
den hagigatuga eyakan alme ma bodaka ayar jawaben no den ekam ekal concerns ekan horejjakam vejji alme mi feasibility ya adi mi final plan nimigen daruga yan address kura koffa alme e jawab tave sarwana misalka mi be from swal kur inharu duge stock ki kurun he mitaga bahattani ඒකවර සිම්පල් එජ්ජවාබකි අලුම මිසක හමස්තුගේ ස්ටොක් අලුමෙන් බහට්ට බාකි හුරි බෑ අලුමන කුජ්ජවිස්තවෙන ඉන්දියා කණුගේ තරේක ස්ටොක් බහට්ටයගෙන් උලෙන් බේනුවාන වරගින තියෝ කුන්ෆුනිතන් උලේකම අලුමෙන් නෙංගි ෆමි ඔන්නනි හිම මිසකන් ඒ මේජර් ඔයිල් distribution kumfunye nuni misaka national oil kumfuni takako medirmati kumfuni takako ngalume anna agreement ge tere invest misaka stock bodu stock e bahatta argument nan egen benuwa waraka misaka hatar mahan nuni alme cash flow ela korawatkas almen e gadmenu gotta wes revene meka waragin option sure den ehem wima hama alun hitan eri wahakes dannawa ne den ege tere habay befrun dekke wahake almen warahama ikhlas rikama ko balagan nan ege ham war constructive ko criticize ko fuhuri bay wahaka takan ehem wima alun men hama balagan irad kuro vera isu jumhuri ari hange mi plan gendaruga राज्य मुस्तकबल का दिमावान एक्सोदी को तुम दिमाग में क्या कंकमुगा मी एम सेंसिटिव कंत तक कमबा तेलुगु मस्सं हल्लं होदी उन्नान को तक हम प्लान को गेंगेंदान दिन हम अरुण के इतरा दिन मियोगुत धन्यवाद वाह के नेक मुको दिन होरी सवाल तक उन जवाब अरवाना दिन हम मिहान फुर्तमान और फुर्सत अरवाना फॉरेन मिनिस्टर मरहबा दन्नो अलंग अरुण में ना को मैं बैर वादाते मैं फहुं अरुण में मी बद्दो बेवीरो मिनिस्टर वादा नोलुवाती वेदो बैर वादा नोगेंद्र नेक मुको वरगिन मसक्केत होगा मी दे हफ्ता हा दोस्तरेग स्कुरे उन मसक्केत मिनिस्टर वरगिन मसक्के कोरेवे मरबड़ शुक्र दन्नो हम विमान मी ने अरुण मिनिस्टर ब्रीफ गा बेनु फ्लो आके अनोस्फेरिना विदाव देवंगला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आदे मी मिनिस्टर den riyasatung evidale fadan harji siyasatuge dashun mi kulli halata kanwata hangramage medirmati hangramage sabum divrajyage rayatunna kurimati vedana fada efada halataka adi divrajyage rayatunge diruluma dati vedana fada kantataka riyayko ekamuga divrajyage rayatunna beenumwa zaruri beenumta adi teluge argumenna beenumwa adadaka storage nota liben hurum ei ane harji siyasatum balanama argumenna efada magutan hodadi libene fursata fahiko facilitate koddino ei harji siyasatuga kurumanda masekatiki nigotum argumenge kama behe wazirunna eku mashwara ko adi ekuga masekke koggen argumenna miwani dede gaumta ka gula dede gaumta ko geteren divi rajya grayatunu beenumwa essential goods libene magu adi mihar liben huri waru agutaka adi ehen nunas private parties take faratum sarkar medurko nuota ehen gogotu international organizations beenum koggemes alumena efada mi argumenna divi rajya grayatunu beenumwa muda nuota zaruri beenumwa beenumwa taketi hodu ade mige argumen hama mi hangramage gotum balalanama arum harji wazaraga faratum komme dohe ko argumen update naga egotum hama Iran America deme do kuriya da masharata kon hangrama nimumaka genuma adi e waki kuriyaru me libifa veto nuata masharata ki hisabakata gosawani egotum malumato e masharata ka mi negotiations ta kuriyan nudati ekantata balamu alonmen kama behe wazarata ka hissa kora den divi rajya rayutunnos efada malumat beenu fulwaniti e malumat kama behe fulna alume hissa kora kandelgen Strait of Hormuz ka datur koraun miharo huri maritime adi shipping lines ta datiwati International Maritime Organization ke faratunda mashwara tak vilares ko divi rajya delegation ke faratum baarve kama be resolution taka divi rajyen argon me wani baarve ekama vote la adi mi committee ke ekulawa lefa noyes committee ke maseke divehi harjiya midani dede gaumtaka waki gotaka bala a short term benumwa essential goods commodity goods then energy supply chain argon men ssco e malumattam hodamu
මීගේ ඉතුරුන් අල්ගොන්න දන්නවාලා දිව රාජ්‍ය බේනුවා තෙල අදි ජරූරි භාවත්තක මෙදුර්කින්ඩුමෙන් නැති දෙමෙහෙට්ටෙවෙනි ගොතක සස්ටේනබල් ගොතක අල්ගොන්මෙන් එකම් බයන් කරව එකම මසෙකෙකෝ එෆද ෆියුලතකෙවස් එලේන ෆද ගොතක බෙලෙෆ දැන් මේ ෆද හාලතෙක් දිව රාජ්‍ය මේ මාලි ගොතුන්නා ආදි එහියක බේනුවේ දිව රාජ්‍යක ෆරාතුන් මේ දිව රාජ්‍යක රාජ්‍යතුන් බේනුවා හිදමෙත් දිනුමත් තක බේනුවා එහියෙන් හෝදේන ගොතක විසාර්ජි වසාරක ෆරාතුන් මසිකෙක් කරමුන්දානි දැන් මේ හාස ගොතෙක්ග අල්ගොන් මෙන්න බලාලවෙනි මෙවගුතු දිව රාජ්‍යගේ රාජ්‍යතුන් බේරුග ඒ මේ මෙදුරමතිග ගෞමුතකුග එෆ දසර කුරාන ෆද හිසාබෙග තිබි රාජ්‍යතුන් එවස් කහල ගෙල්ලුම ලිබිදානතෝ ඒ රාජ්‍යතුන් බෙහෙ මවුලුමාත කොන්සියුලර් දායරන් හෝදා අලුමෙන් බැවුලුමාත හිස්සා කරු ಆದಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಸಬುಮು ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಸೋದಿಗೆ ಬೋಡು ಬಯ ಭರೋಸಾವ ಫತುರುವರಿ ಕಮುಗೆ ದಾಯರಾಯಂ ದಿಮಾವೆದಾನ ಗೊಂಜೊಂತಕ ಅಳುಮೆ ವಿಸ್ನ ಅಳುಮೆಗೆ ಹಾರ್ಜಿ ವುಜಾರಾಗೆ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಗೆ ದಶಂ ಬೇರುಗ ಹುರಿ ಮಿಷನ್ಸ್ ತ ಎಂಬಸಿ ತ ಮೆದುವರಿಕೊ ಟೂರಿಸಂ ಬೆಹೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲೇಷನ್ ಎಕುಗ ಅಳುಮೆ ಮಸೆಕ ಕುರಂ ಎ ಮಾಲೂಮಾತ್ ದೆ ದೆನ್ ಸಹ ಗೊತೆಗ್ಗ ಈ ದಿವ ರಾಜ್ಯಗೆ ಟೂರಿಸಂ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಉಮಕಿ ಗಿನ ಫತುರುವೆರಿನ್ ದಿವ ರಾಜ್ಯ ಜಿಯಾರಕ್ ಕುರು ಅದಿ ದಿವ ರಾಜ್ಯಂ ಆಮದನಿ ಲಿಬು ಅದಿ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ವೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಸೆಕೆ ಕುರವ್ವ ಮೀ ಇತುರ ಯಾಲೆನ್ ತಕ ಜೆತ್ತ ಎಗೊತುಂ ಹಾರ್ಜಿ ವಜಾರಾಗ ಫರಾತುಂ ವೆಸ್ ಎಬ್ಬಾರಲುನ್ ಎಕುರವ್ವ ಮಸೆಕ್ಕತಂ ಅರುವಾ ದೇದೆ ಗೌಮುತಕುಗೆ ಮೆದುಗ ಅಳ್ಗೊಣ ಮಶ್ವರಾಕೋ ಎಫದ ಫುರ್ಸತಕ್ಕೆ ಎವ್ವೆಸಳುಮೆಂ ಹೋದಮ ಎಬ್ಬ ಮಸೆಕೆ ಕುರ ದೆನ್ ಹಾರ್ಜಿ ದಾಯರಾಗೆ ಫರಾತುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮೀ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಗಮುನ್ ದಾಯರು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮೀ ಬಲನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ರಿಲಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ತಕೆ ಮೀ ಬೈಲೆಟ್ರಲ್ ಗೊಳುಂತಕು ಓದೇತ ඒ අල්ගොන්මෙන් බේනුම්වා එකශිකෙන්වා අග essential goods emergency goods medical supplies availability අල්ගොන්මෙන් sustain kuruma gata shukriya Minister Algun Hama First Arwan Economic Minister Muhammad Said Warabuda shukriya chair මේ වර්ගින වාක්පොලතක දෙකෙවිච්ච මේ අනුණු රිපීට් නුකෝ වේතෝ බදාන වගුත් සදාන කුරුම ගතු මේ තකතිගේ අගුතක අනුණු අධිරල් වාදාන කොම්මස්වරක මේදී හෆ්තාග ක්‍රයිසිස් කොමිටිගේ මෞදුමාත් තිබෙෆොන්න ෆෝර් කොද්දිනුමුග කණු දෙන්නවින් රාජ්‍යන් ඉම්පෝර්ට් කුරි ෆුරතම තිම්මස්තුවස් නුවත මේ මිහා හිසාබ ආහාරුගේ ඉම්පෝර්ට් ಕುರಿ ಅದದು ಎಹೆಂಗ್ ಆರುತಕ ಆಳ ಬದ ಇರುಗ ಟ್ಯಾಗ್ಗಣಕ 20% 9% 20% ಗೆ ಇತುರುಮೆ ಆಸ್ ಎಬೋ ಇಕ್ಕ ಎಗೊತು ಸೀದಾ ವೆಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದನ್ನವಾಕಮ ವನ್ಯ ಮೀಡಿಯಾ ಹರ್ 13.5 ಬಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಗೆ ಮುದಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕುರಿ මියහරු මිහාතන 16.3 බිලියන් රුපියල් මුදායිතු ඒ 9% ගේ ඉතුරුම අගේකතු ඒ මේ ක්‍රයිසිස් ගේ දොස්වරයිස් එකුගාරොන් මිදන්නෝ දැන් තකතිගේ අගුතහුගේ ස්පේස් ගේ එච්ච දන්නවාකම වඤ්ඤා මාරිච් මාහුගේ essential commodities price index ECPI ගේ මිදියහර අලා බදායරුග මච්චක් ගොස්ස මෙවනි 1.95% මීග තෙරෙන් කාබෝතකිතීග අගුත මිදිය මහවුරේ 1.0 දේගෙන් සත්තවනි කුඩයෆකම අලොන්මෙන්න Bureau of Statistics ගේ මෝදුමාත් තපු දක්ක essential මේ items ත ඉංග්‍රීසි වලින් මෙදන්නෝ මේ මෝදු මේ නෝ ඔලුමෙන් නාරාගොත ගෙනස් දෙපොන් අනුර බොඩයිද ආදි එම්මෙ බොඩ අගුත දව්වෙෆා වා කැටගරි තාව තෙරේ අරුන් වරක් ගිනන් දන්නවන්දි මේ 23 26 භාවතෙක්ගේ තකතිගේ වාහක මේ අයිටම් තෝගේ වාහක මේ දන්නවන්නේ මේ ඉන්ටර්වෙන්ෂන් ගේ තෙරෙන් මේවාගේ අගුත වරබොඩ මැනේජ් කරේ හොරිකම අරුන් මෙන්න දක්කනේ අදි හාස්සකෝ මිදියාහර ආලා බදාර තරුකාරී ගගුත මේ ඉන්ටර්වෙන්ෂන් ගේ තෙරෙන් ෆස්සින් සත්ත දරක් ගොස්සවාකම Bureau of Statistics ගේ මාලුමාත් දක්කා අදි ජුම්ලකෝ මේවාගේ අගතෝගේ 5.5 හයින් ඉන්සත් දශක් ගොස්ස වාකම
essential commodities price index ka Bureau of Statistics ke publication takun dakkan anakka samarun highlight kollana midakkani 26 bawatuge wahake essential items tolwa March moge consumer price index media haravore 2.4% dashak gossa wakama me malumat publish koffa every Bureau of Statistics mege iturun algonu aliyalwadana warak gina miharakan asat hasagote government de malumat me lanka ga me ogut laswefuri content ata hoge e halatu nuwata me wo nuwata hangura me aguligen shipping routes takara supply chain nang asuri badoltaka ekuga habay badolta kuriyan wen hafta ga gag ganaka algonmenna MPL lo malumat devva gotuga dehas fassate ke bare gina container nuwata TEU ge thaketi tim vessel la ko dive rajya gennan ei kuriyan wen hafta andaza kura minganaki dehas fassate TEU hemme war boda load kudavegen edani kuri going outstanding එක tereng adi de terekun hama ekko me traffic ekko manage kore fanek sama mi huriha ekchegge pattern me ennani war boda shipping routes tak ganna badutta kas ekuga adi ama MPL terege seburi miharus a management to mi speed rangal kurmattaka kore unda maseketta tafat gina masse takigge sababun aske ule klogu men mi ulen ඒක තෆ්සීල් වෙස් සම මීඩියා ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එක වෙස් දීෆා තිබෙෆුන අරවාෆා දැන් ඒක ඉතුරුන් හුරි බයි වා ෆොල්ත මිනිස්ටර් ඔෆ් ෆිනන්ස් අදී මිනිස්ටර් ඔෆ් ෆොරින් ඇෆියර්ස් අදී අලවාද වාෆාති අලුන් තකුරා නුකුරා මේක තකුරු කොල්ලාන තිබෙෆුන සුවාල් තෝගේ තෙරෙක් බයි ජවාබ් ත දෙවේ තොමසක කුරාන ශුක්‍රියා أول بر شكرا minister ده أولها ما أن فرصة تروانا أن أول من fisheries and agriculture minister الله أحمد شيان أول بر شكرا minister مي ولا أنت بفرنا بس أول بر شكر دنا مرحبا دنا آدمي أول من ميجي كورين هم دين بريسكا جاعنا كان هسا كوران هوري معلومات مي هوري den epreska seme boda mi almenna dekevon wahakata hoge terega den teluge wahaka detto mi dekeveni den sarokaron yagin kurani dihe rajyege mas doni faharo noni dihe rajyege maseri mas kanutaka nikume mi amdani hodene goittaka masake kurun mi denne vi tela kura heda bodu wejjekama waninama awna gabu kurave gotuga almenna gabu kurave gotuga mi hama maswerin hama mahannufura ඒගේ අසර කුරාණේ ගිහම එකනේ මස්වරි ආයලාතක එකනෙන්නෝ ඒගේ වඩාන්වානේ මස්වරි කමෙන්නේ හාලෙත්ත හොගහම හොරි හරයිත නවස් ඒකමුගේ මේ උඳගු ෆෝරා මේ දවස්වර කේස් මස්වරි කම්වස්වර රංගලු දවස්වර ඉංගේතෝ ඉරාත් කරවිති වරක් ගින දවස් වන්දෙන් හම මස්වරි කන් නැති ඔයෆා හම වකින් හාස් කොමි මේ මහෝගේ සාදවන දොහම් ෆෙෂිගෙන් හම maswari kam meolani average hama mi mifkoya yaginu sabalan kore hama 2 avore bodko mi di hafta mi adi wakin hasako allah garada from maswari kan rangalu hafta iye wes hama mifkoya land kore gaganaka tinsteka addiha atanum asingeta ege turan hama private company ta wes ebole alme sarkaron korindenne yagin kurani mi huriha maswarina licensed mi huriha vessels saka mi mahafurene agegga mi ane teluge kantatta engi wadanwane warab bodo hitirikam kai kiga mi yogutu masri maskano takan ani kunnani den hama mi undagu ebohori mi processor unna undagu ebohori mi export unna undagu ebohori flight ta hoge hama ehori agutan adius temmega minister faha korevi gota mi mabudu badalta kennade mas export kora farait taka hama warabbodu aguga flight un jaga hodagen flight takun mi ber kura farat taka flight takun jaga hodagen adi hama sea freight besama evs badalen nade hama bodu aguga hama mi ogotu ehen ekan oti tive romas market noni romas alme mi ber kurani gagana ka hama mi huri hama hekka halagotka thailand bazar go sanen hen mi kuda ko jeheli kamuga wi namas eha bodu mi heda freight akuran jeheti ay kiga operational costs mi hama bodu imaya kiga mi hama ek competition ga hama wada kore hama kiriya mi wada mi koreveni hama europe market ges anen
mahuge agu mi maabadu badade nas ehna mas freight agu mi bodu ima ay kiga mi almen dihe rajyege mi kumfunitakan e bohori wara bodati konjon tan hay gatuga mi wakin hasko Europe mas dalmahuge adi pouch ge gotuga mi beru kura faraittaka e bohori e market tahoga hagi gatuga e waadaveri mi mahaluga tankole hama undaguta kai kiga mi wagutu export room este masakkitan e korani dehama dandwari kamuge samakurin do on danwali gotan hama mi dandwari kamuge amuko mi benun kora bawetta eter kurumuga mi hori undaguta e bahori hennames ane manageable hama ingeto manageable demmi maswerinna mi kurin amal me fahum mi tibe funa baddu kurido maswerinna mi dennawi lui gota teofor kodde munde hataru sarahadako ei mifkoge e hataru facility ge iturum ma hulumale adi himma fush mafrat mifkoge tim facility ge iturum ei feliwara adduwa mi kudu ge itura himma futta mi hulumale je team for kodde munde no es miyado almen wahaka dakaro ituru nuwa sarahadako mi wani teofor kodde fashifa ingeta de mi wagotu ane maswerikan ඔයිස්සරහ දුගතර නෝනි මස්වරින් හරකා ඇතරවා අතොලතක බදායරුග මිවගුත මියෝති ලාමා තායා මීමා මිතින් අතොලබ සොලියුෂන් එක ඉරාත් කරවියා මි හප්තාතරය ආවම හොදමට්ටක මස්සකේ කොරමු මෙතනි මිවගතන් ඒ දැන් ඉබස් බෙෆ්ලගේ මේ සුවාලෙම එකම වරින මාරුනසම මේ ජවාබ්දාරිවාන وربنا شكرا يا مينستر دعونا فرصة أروان Minister of Tourism and Civil Aviation الفال محمد أمين السلام عليكم mi arono mi aduas sama tibe phone nang update genes den oti mi hangorama fashion phone hama rajya ge tourism shadi transport ge daira hama bodit gellun take bamun ai e hendima mu midiyei rajyan tourist madwegen andiumu migota arono balala eruga migota dima wa magandu esawaka dima afati rajyege hasako tourism daira binay famyonnani me frequency sensitive operation egotuga ehen aron midanna wachki Europe adi East Asia ge gina city takon bodati island takon eki city takon mihon genessa bodati island takon e horiha mi touristun ekkogen rajya flight takege genna nizamege gotan mi zamana suren aronmenge tourism binay foti mi gotum badala eruga Middle East dimavi kan dima mi adies mi kuriyadda mi hanguramaage mi mulin niumakan nas da diumuge sobun arunge tourism sector en hama warab bodet gellun take wamun asoti kuridu arunu tibe funa badlu kuriruga danwa onnane arun mi compare korani emme rangalu rajyege tourism ge mi record aharaka befoti media har dehas fan service media haftage kuriyan arun compare kora eruga mi aharuge mihatana dieruga gayanaka 3.4% madu efuri meda hisaba dieru gayanaka 4.8% hisaban anakavese dabbe feri mi migota dakama banya mi percentage maccha dani egotun me dannawala gaun beenon gayanaka iya hisaba media haruga allaka fansevika sas touristum aso ingiru miedu mioti meda hisaban hallaka addiya fassa touristum as emima hama daily average heri dani hamad me percentage um badakama banyamun davwamu ei midiyahara balanwa hahas nostek horiruga miyad mihiri hahas hasate kaga emiyo mi percentage bodu mun dani ekama kolon dannawala beenumwa e wahaken oben ingeto arunenge numbers on tourism ga numbers on bala iruga mi mikahala evs hadsa dimawege nenon ekama dehas sawi hugaves ebahori ege kuri ahara mi compare percentage un kurakama banyamun gaganaka nawareya 29% ga decline en as den aharuga fahu koladiyama mi decline maccha gosoti ehmema mi tibe from nosweri invest mi compare korawaro e tolerance visna wadannawanikama ummid ko alun mi wahakami denne den alun menna suwala kamiyennani mi halatum badulwan kom masekkettaketto mi kureveni engedam
algone mi halatun irat kurabi aragatumattaka mi ministerial mi committee adi hasako tourism ministry ge waran hiwagi hama abadu maseke kuraba teaming obe adi technical teaming obe mi horiya faraattakon government tourism ge mi rajye ge muhim faraаттaka mi guest house associations taka adi hasako mati ge wes ehi terikama mi horiya stakeholder ge ehi terikama ekiga government adi international mi anna bodeti yalen taka ekiga wahaka dakkagen hama heo badal taken ebe ade heo badal takege gotu gangonda mihar mi fennani media news conference news weringe conference kalunu dennevin mi gataraya veza emirates ge flight schedule horigoy ekamako mi ebe flon miharo miana june ferigen team flight badlu korma schedule badlu korwa ingedo emima mi mikala bodeti yalen takon mi gota schedule badlu korawani ebe flon ge booking system takon asluga rajyege tourist arrivals heo badalen annatan fennati adi mi gitoran government nang ebe fene miharo waran haas government ge destination market mi ingires vila ingedo british airways obe miharo mianna season ga 32% macha gendan plan korawa adi ebe flon ge mi holiday search korawa mi research search korawa tero haddiya 1% ge increase en ebe fene divehi rajye mi search korawa ta mi statistics also mi dannawali aslo arunna ummiden obote arunwen ge mihar mi decline irat korawiya mi low season ala balafa den low season nimigen daruga mi rangalo mi courierume tourist arrival ga annane kama mi adiyagittura arun hama dannawalam beenumwe mi tourism promote korumattaka destination market courier mattaka wes arun hama warabbodu masekate transport tourism gulifa mi otima mi ehama mi deba ekiga arun sarokar mi genden jene mi huriya farataka gulige mes arun waragina maseketaken ebe kurang ingedo mi mikantattakan anna badal takuterega miharo mi warabbodu concern by news media gas mi by beflon liva for headline arun dakuni rajyege mi JT1 fuel ge agobodu waaka ekama ves miharo media mimoga service wana dog heo badalen arun men sarkaron wara boda masake kura wagen MSCL dakinga masake kura wagen per liter kon 24 cents athiri kure fori emima mi migen mi dakka deni arun menna mi hanguramaage halat badalwet mi middle east ge mi yavesta mi corridor tan hulum da warakan arun men rajyan wamundia gellon irat kuraviyama mustaqbal kuriyang hafta noni de hafta noni tin hafta hisab go sound menna alimage fennane kamuge nishanta mige mi fennane ingedo jumla gotega arondo e waakata dannawalan oti alon men hama mi technical committee adi wazirunga committee alon men emme maseke koggen rajya menna bodeti alenta kas maseke guligen maseke teken ebe kuromundati ege natija fennawa kanu dannawala mi beeno mi bayen alenta bodeti alenta hama war rangalu ei rajyege mi continuity mi tourism go continuity maintain kurumattaka wara dal load factor gawas misalaga 43% gatariya wes load factor mi detin hatar haftaga DRS ebeflu maintain kurumundia schedule the flight per week maintain 2 flights per day maintain kurubamuge gendevi ehme ko mihare growth us rangalu mundani jumla gotega mi alwano mi wagota dannawalon update aki mi tourist arrival hama decline nge bohori e kurimas mi dannawal gota 4.8% go decline den arun men hama emmen ekiga gulige mi kurama sekatuga rangaw natija tak sirat kura fennam midane ei mi wagotan arun hama dannawal e baake kishkuriyangat ربنا شكرا منستر هذه هوريها وزيرنا أون أهم ما يتولى لاس نكون كوريا جندنا انتباههم السؤال تكامل من جواب رومتك من فرتم فردون एक फरदुं मीडिया के फरातुं हवा जाइबा मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम
ಅಳಗೊಡೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುಡತ್ತಮವೆ ಸುವಾಲ ಜಹಲಂಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಅಣೆ ಮೆದು ಇರುಮತಿಗೆ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಆಗುಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕುರಿಮತ್ವೆದಾಣೆ ಗೆಲ್ಲುಂತ ದುರಾಲ ದೇಣಿಗಣೆ ಏಕಂಕ ರಂಗಳು ಕುರಮ ರೈಸು ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ಗಿರ್ಷಾದ್ಗೆ ದಶಂ ವಜೀರುಂತಿ ಕುರವ ಮುಂಗೆಂತವ ಮಸಕತಕ ಹಮ ಶುಕುರು ದಣ್ಣವ ದೆಂ ಅಳಗೊಡುಗೆ ಸಮದ್ದೆ ಸುವಾಲೆಂಗೆ ಬೈ ಫುಡತ್ತಮ ಸುವಾಲಕಿ ಮಿ ಮೆದು ಇರುಮತಿಗೆ ಹಮಣು ಜಂತೋಗೆ ಸಾಬುನ್ ದುನಿಯಾಗೆ ಬಾಜಾರುಗ ತೆಲುಗೆ ಅಗು ಫುಲಿಜ್ಜನಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕರಂಟ ದತುರು ಫತುರುಗೆ ಅಗು ತಂಗಿ ಫೆಟ್ಟುಮ ಸರುಕಾರುಂಗೆ ಉಳುವ ಹಾಸ ಪ್ಲೇಣಕಿ ಕೊಬ್ಯಾತೋ ದೆನ್ දෙවන සුවාලකී මේ හමුණුජොන්තවග සාබුන් රාජ්‍ය මුදාඇතරිකුරා මෑගඩු මගුතක බූරු වරාෆිනම කාබෝතකතිග රක්කාතරිකන් ඒමි ෆුඩ් සෙකියුරිටි කශවරකුරුම කොමිටි නිම්මාෆවා ෆිවර්තකී කොබෑතෝ ಶುಕ್ರಿಯಾ මිනිස්සුන් ෆුර්තම බෑඩ් බරු එත බදානගෙත් අද්මි යන්නේ තෙල්ලුගේ අගු මච්ච ගොස්සදත් හරි වර බොඩතනු දැන් එහෙමි මේ ඒකම කොස්සන් මේ තෙල්ලුගේ මාකට් එකේ මේ අස්ලුක හැම එකනේ සරකාරුන් එකෙන්ජන්නුන් ඉම්පෝට් කරන එක ප්‍රයිවට් සෙක්ටර්ස් ඉම්පෝට් කරේ එහෙමි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර්ස් මස්වරා කොග්ගෙන් වාක දක්කයන් තෙල්ලුගේ ගොත වකීසාබ ගිෆාටා පෙරිදෙන් තිවිදාළුවේ ගොත මේ කරන්ට් කී අස්ලුක මේ සරකාරුන් අබදු සබ්සිඩයිස් කොග්ගෙන් අන් මේ රයතුන ඛිදමත් හිදමතේ තෙල්ලුගේ බොඩුවිකමගුස් මෙහර සරකාරුන් කුරා හරදුත මේ තෙලක් ඉතර සබ්සිඩිය කුරා හරදුවර බොඩුතන බොඩුවගෙන් ගොස්සි අවුනේ හදාම්බාගතුම් වෙජ්ජියා මිහාරු ಕುರಿಯ ಅಳ ಬದಾರುಗ ದೇಗುಣ ಬೋಡುವ ಏಕಂ ತೆಲುಗಾಗ ಮೀ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಳ್ಮ ದಿನುಗ ಎಸ್ ಟಿ ಯಾಕ ಮೆ ಒನ್ನ ಮೀ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ ಮೆ ಬದನಿ ತೆಲುಗ ಅಳ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕುರ ಆಗ ಬಲ ವಕ್ಯ ದದಕ ಎಸ್ ಟಿ ಯೋ ಗೆಂಗೆಲ್ ನುವಾನ ಗೊತ್ತ ಬಲ ಫಾರ್ಮ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಿ ದೇನಿ ಏಗೊತ್ತ ಆಹಾರು ತೆರೆ ಬಹಾಲಾಗ ದೂಕರ ಮುಂದಾನೆ ದೆನ್ ಮೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತಿವಿದಾಳು ಏವೆಸ್ ಅಗುತ ಅನ್ನುಫರ ಹಿಸಾಬ ನುದಾನ ಗೊತ್ತಕ ಬಲಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರುನ್ මෙදුවරක STOMS තිය ලිබේන බෑ ගොත ස්ට්‍රේවේකම මේ සප්ලයි චේන් එක බෑන් හිසාබ් තකේ මේ ෆුල් කන්ට්‍රෝල් STO ගෙස් නෝනාන එහෙම බෑ ෆහර්තන් කොල අගබඩක උසනකම ජෙනරලි අගත අන්නුෆර හිසාබ දිය නොදී හිෆේට් මට්ටක අල්ගුමන අයිඩෙන්ටිෆයි කරවේ ෆියෝල් තන් අලයාගෙන් ෆෙෂනිස්වර මේ ගෙන්දනි එකම මේ බයින් ඉන්ඩස්ට්‍රී තක මිසක ටුරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රී තන් කොල අගබඩ වේ ෆෝරි එකම කෙස් බදාගෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රී ගෙල්ල නුවාන ගොතකන් අවුල්මෙන් මේ මසක කරම ගෙන්දි මේ හිසාබන් ආරුග තෙලුගේ අගන් බදල් අසුක කරන්ට කුන්න හවගම රිෆ්ලෙක්ටර් නුවාන අදි සරකාරුගේ රයිස් දුමහාගේ වෙස් කහලා විෂ්ණු ෆුලෙන්ෙන් කරන්ට අගු බොඩ කුර වෑගෙන් මේ සබ්සිඩි කුඩ මේ උගත කුඩ කරකේ මේ උගත එක්සෝද මේ බදල් තක එක්සෝද ಕುರಿಯ ಡನ್ ಕುರಾಕಮ ವೆಜ್ಜಿಯ ಮೀ ದೇವೆ ಬಾರಕ ಬೆಸ್ವಾನ ಮಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೋ ಕುರಿಮ ದೆನ್ ದೇವನ ಸುವಾಲಂ ಅರುಣ್ ಹೀವನೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜವಾಬ್ ದೇವ ಮೀ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಮುದಾವುಲ ಮೀ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಮಗುತಕ ಬುರುದೆನ್ ಅರಾಫಿಯ ಮೀ ಇತುರು ಮಗುತ ಹೋದಿಜ್ಜತು ಹೋದನ್ ಕುರಿ ಕೊಮ್ಮ ಸೆಕ್ಕತಿತ್ತು ಮೀ ಎ ಸುವಾದಂ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾ ಕಳುನುವೆ ಮಿ ಗೆಂದನಿ ವರ ರಂಗಳ ಮೀ ದಿಬೆ ಕುರಿಯರುಂತ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಮು ಅಂದಫುರುನ್ನ ಮಿದಿಯ ಹಫ್ತಾ ಕಳುನುವೆ ಮಿತಾಂಗ ಮೀ ತಿಬೆ ಫುನ್ನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಸ್ವರ ಬೋಡ ಫಾಹ ಕುರಿ ಕಮೆಂಗ್ ಎಯಿ මිසාදක මේ ස්ට්‍රේට් ඔෆ් ෆෝර්මෝස්ක මේ උඩ ටෙන්ෂන් තායි මේ මස්සදේ කියම්වීම මුදා උපුදුමුග මේ දුනියේ මේ නූතනවස්කමුගේ තෙරේග නූතනවස්කම හුරේ අගොත උපුදුගෙන් මිදියේ ඉවිස් ආදී බෝට් ෆහර දතුරු නුකුරවිගෙන් ෆුනිජෙහෙ ගොමි දිමාවි ස්මීගේ එම්මේ බෝඩ් මස්සදේ කී මියා එකුග මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ෆොරින් අෆෙයාර්ස් එකුග වර ගාතුන් අලුල්ම මිගෙන්දනි එමසික්ක කුරමුන් හම රයිසු ජුම්හූරියා ඩොක්ටර් මුයිස් මේ කොමිටි උෆෙද්දෙවි හිසාබුන් ෆෙටිගෙන් මෙස් හාස්ස ගොතෙක්ග එෆද ආදතේ මාණේකි ස්ට්‍රේට් ඔෆ් ෆෝර්මෝස් මුදා නුගෙන විජ්ජ ආදතෙක්ග මුදා ගෙන්නානි කොන් එහෙන් මාකට් තා කුන්තෝ ඒගේ මේ වරගින මාකට් තා අවුල්මෙන්න එබෝරි මේ එංගෙ වඩන්නවානේ මේ ඉන්දියාවෙන් අවුල්මෙන්න මේ දූකුරා මුදලුගේ හාස්සකෝ අසාසි භාවිතෝගේ කෝටායිස් වනි ඉතුරු කොත් දෙවවා ආස්සක මිදනි වල ගුලිෆ එකම් මෙස් මියති රාතු කරබිය රංගලක වර බොඩු නසීබක එකම් මෙස් වෙගෙන් මිදී දෙන් මේ චයිනාගේ මිනිමම් ව්‍යාපාරික වෑවරීද විරාජ්‍ය කියම්වීම ඒකතරෙම මෙස් අවුල්මෙන්න එව්ව සුරහෙන්නේ මුදා ගෙන්නන් ජීජාල්තික ගෙනෝමක දෙන් ඒගේ ඉතුර මේ ඉන්ඩෝනේෂියා මැලේෂියා
ෆද බයි මාකට් තක එක්කෝ මිහාරු ෆොරින් මිනිස්ට්‍රීන් එගෙන්දවනි අරුන්මගේ දුමෙක්ගේ මතින් හම මිසාදක ඉකොනොමික් කෝපරේෂන් එග්‍රීමන්ට් නෙත්තන්තන එක්කෝ ඒ ෆද එග්‍රීමන්ට් තක හෙදේන ඉන්තිසාම් හදමු අදි වගුතම් වෙස් මේ මාකටකුන් තංකොල ලුයි ගොතෙක්ග එ තකෙති ගෙන්නම් බේනුම් වෙජ්ජහාදතෙක්ග ආම්මුකො බයිදෙට්‍රදී මිඋන්න එරේන්ජ්මන්ට් කුයික් එරේන්ජ්මන්ට් තෝගේ තෙරෙන් इंतजाम तक हम जिस मुगे मासिक के कोरा में भी एगोतुं अलवनमेंट मी हुरिहा मार्केट को मिसे भाई यगिंग का मुदा गिनेवेन का मुगे इंगे तो हम भी मी राज्य की वरहं कांडो इतने कब वाती एक कंडोलिए बेदुनी मी अन्ना नूतनवस का मुरे गेल्लुम विस्वाने यह नमविस हम या एक वेकीगा वर्गिना यह कंडोली तक एक्सेस विसोन्न गाँव में दिव्य राज्य की आदि मार्केट तक इस नसीबकों राज्य में उन्होंने फतुर वेरिकम के सबब वरबोड दुनिया गुड़ीफा यह मार्केट तक ऐसे याद इन तक ऐसे दिवेहिंगे नसीब एगोतवरे गिनो एगोतम उन्होंने अलवनमेंट अबदुस आम बद्दलवे अल्हम्दुलिल्लाह हेगे विस्का मिवगुत फोसी कुरवे दच्चन्ने नमस दुनिया गन्न दच्चन अलवनमेंट सन्नानत हम एकं अलवन फाको शुक्रिया अदन उन फुर्सत अरवान तीर मीडिया मरियम रशीदा मिनिस्टर मरहबादना मेदरमतिगे हंगुराम दायमे गोतेगे हुट्टालुम राज्ये वकालत कुरमुंदा कुरमकी सुलह बैन लोगो मे गानुंत कालुन मेंदे अहमियत का नमजु कोद्दे कमे मिहारु मी वगुती गोतो मी हंगुराम हुट्टालुमुगे एब्बसुमकी वर नाजुक एच्चकवार मी हालतगा दायमी हल्लिंग होदमट्टका ओआईसीया बैन लोगो मी එහෙණිය මෑදන්තෝග සරකාරුන් කුරමුන්ද මසික්කත්තකි කොබාතෝ දැන් දෙවන සවාලකි හම්මා මියාකීග ಖಾರಿಜಿ ಸಿಯಾಸತ್ತುಗೆ ವಕಿಫರತ್ ಕಣುಜೆ ಗೌಮೆಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ಹಂಗುರಾಮ ಇತರ ಗೋಸ್ ಸಜ್ಜನಮ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸ್ಲಾತಾ ಗೌಮಿ ಸಲಾಮತಿರ್ಕಂ ಹಿಮಾಯತ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ದುರಾಲ ರಾವಾ ಫಸ್ಟ್ ರಜ್ಜಟಿ ತಕಿ ಕೋಪಾತೋ ಬಹಳ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಫಾರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ವಟ ಇದಾಳೆ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ मी मिहारो तेगोडानवान हैं हम मी दिवे राज्य की अबदुस ओएसी इस्लामी गम तकुगा हुरिया गम तक है कि मशवरा तकुगा बैरिये वर एक्टिव प्रोएक्टिव रोल रेजोल्यूशंस तक अलगोन्मेंगे इनपुट्स हुशाला ए दिवे राज्य के नेशनल इंटरेस्ट दिवे राज्य के रायतुं इस्कुरा गोत दिवे राज्य के हारजी सियासत में थी रईस जमहूरिया डॉक्टर मुइज बयान कुरवा हम दिवे राज्य के रायतुन्ना फ़ायदा हुरी गोतक अलगोन्मेगे नेशनल इंटरेस्ट मसके कुरन्या दिवे राज्य के रायतुन फ़ायदा हुरी गोतक अलगोमे रेजोल्यूशन के इनपुट्स देनी दें अलगोमेगे नेगोशिएशंस तक तेरेगा न्यूयॉर्क उन्नान अलिफ दालगा दतो अलिफ दालगा एब्बे रेजोल्यूशंस तक की इराना गल्फ गाँव तक का जेहिफा मसला तक इरानो कुरी अंगुरामैंग गेल्लुन लिबिफावाती यूएई फद गाँव तक बहरेन सऊदी हुशलाफा रेजोल्यूशंस द दें एक इतुरुं हम खांडे एलिगें स्ट्रेट ऑफ होमोस बंदुको फवाती एक गोतक व शिपिंग लाइन कुरिया दारो गाँव तक दातिवेगें ए इंग्रेसी विलाव्यस यूरोपियन गाँव तक व्यस तेलुगे दातिकं आदि कमोडिटीज़ के दातिकं ए मार्केट तक फार्मसी तक फोरम दाती ए कॉन्सर्न है कि गा हुशला रेजोल्यूशंस तकुगा अलगोन्में गिन गाँव तक ए ಯುನಾನಿಮಸ್ ವೋಟಕದ್ದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೆಜ್ಜಿಯಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಲಾಗೆ ಹುದಿಗಾಂವ್ ತಕೋಗೆ ಅಡು ಎವ್ವ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಏ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂಗ್ ಹುಷಾಳ ದೆಂಗ್ ಹಮ ಎಂಗೋಡಾನ್ ಒನ್ ಕಣೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿ ಮಜ್ಲಿಗೆ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ವಡಾ ತೀರ್ವಸ್ ಹಮ ಮೆದುರುಮತಿಗೆ ಮೀ ದತ್ಕಮ ಅದು ಕುರಿಮತಿ ಫಾವಾ ಮಾನೆ ಹಗುರಾಮ್ಯಾಗೆ ಸಬಬುಂ ಕೊಫಾವಾ ಅಸರ ಅದು ಏಕಮಗ condemn ko fawa farat tak hushala fawa resolutions tak muri ebbe resolutions tak kurian nugengos mediation ke faratun e gulf kaum terega huri ebbe sun tak ka ki ebbe resolutions tak withdrawn the other resolutions were adopted ingata then huri gina resolutions tak ko dive rajya faada hunna kam ki sulh verikan gayam dive rajya ki avadu sulh verikan gayam kurma අවදුස් ඒ ගාමගේ sovereignty territorial integrity මසකේ කුරා එහෙම එගොත ඒසියාදතු බයංකො ෆොන්න resolutions තක අලුමෙන් තායිදු කොෆ අදි අරබි ගාමතක ගමේදුක හම ජෙහම එබ්බාරුලා එකම තායිදුකො අදි හංගුරාම හුට්ටුම වෙස් මසකේ කුරවන්
goalafa then international maritime organization wara boda minister Said Faha kurave shipping routes bandukov e blockage Iran America ya dekolun hangurama kuramundaeru ehen gauntaka kura asarun e සීමනුන්න සීෆියරස් දිමාවදතිතක ඒ ෆද මවුලුමාතතකෙන් හිස්සාකෝ වරගද නිගෝසියේෂන්ස් එකෙන් මෙරිටයිම් ඕගනයිසේෂන් කස්කුරියක් දමුන්දානි එම මි අල්ගොන්මන්ගේ මි හාර්ජි දායරාග ෆරාතුන් රෙසොලූෂන්ස් තක ಹಿಸ್ಸಾಕೋ ಅದಿ ದೇದೆ ಗೌಮುತುಗ ಫರಾತುಂ ಹುಷಳುವಾಣ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಒನ್ನ ಬೈಲೆಟರಲ್ ಗುಳುಂ ಎಗಾಮ ಒನ್ನ ಗ್ಯಾಗ್ ಗುಳುಮು ಎ ತಾಯ್ದು ಕೊದ್ದಿನುಮ ಎಮ ತಾಯ್ದು ಕುರಾಯರು ಅಳ್ಗುಮ ಬಲ ಬೆಲುಮಕಿ ನಿದನ್ನವ ಮಿಂಗಣಿಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಕೋ ದೆನ್ ನಿಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ತಕ ಕುರಿಯ ದಾಯರು ಮಿಹಾರೋಸ್ ಎಂಗವಡಾನ್ ನೋನ್ ಕಣ್ಣೆ ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಮಿವಗುತು ಮಿ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಮಿ ವಗುತಿ ಗೊತ್ತು ಹುಟ್ಟಲ ಫೆಕ್ಕಮು ಗವಿಯಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ವಿಸ್ನಂಜೆಹೇನಿ ದುರಾಲ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಕುರಾಣ ಇಕ್ತಿಸೋದೆ ಅದಾತಿತಕ ಕೊಫಾಣಕಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಕೊಫಾಣಕಮ ಬಲ ಹೆಂವಿಮ ಎಗೊತುಂ ಎವಿದಾಳಿ ಹೆಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕುರುಮ ಕುದಿ ಗೌನ್ ತಕ ಎಹಿ ಲಿಬೇನೆ ಮಗು ಹೋದುಮ ಆದಿ ಕುದಿ ಗೌನ್ ತಕ ಮಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ದತಿಕಂ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರಮುಂದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ದತಿಕಂ ನುವತ ಡೆಟ್ಸ್ ಕುರಿಮತಿ ವೆಫಾವ ಗೌಮತಕ ಆದಿ ಕುರಿಯಂ ತಣುಗ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮಗೆ ಸಬು ಇತುರ ಕೊಫಾಣ ಅಸರಕ ದಿರಾಸಕೋ ಎ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಗೌಮತಕ ಹುರಿಯಾ ಗೌಮತಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದೇಹರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಸಸ್ ಆದಿ ಕುದಿ ಜಜೀರಾ ಗೌಮತವಸ್ ಮೆದುಫಂತಿಗೆ ವಾ ಗೌಮತವಸ್ WTO ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮಶ್ವರಾ ಕೊ ನಿಗೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ತ ಕುರಿಯದ್ದಾನಿ ಎಮ ದುನಿಯೆಗೆ ಹುರಿಯಾ ಹಿಸಾಬಕುಮಸ್ ಬೈನೋಲಕು ಅಮೆ ಫೆಂವರೆಗ ಮಸಕೆ ಕುರಣಿ ಎ ದತಿವ ಹಾಲತೆಗ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ವಾಹಕ ವಿದಾಳು FAOಗೆ ತೆರೆಂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ದತ್ತ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತ ಲಿಬುಮಾ ಸೀಡ್ಸ್ ತಕ ದೆಂಗ್ ಅದಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಗೊತ್ತಕ ದುರಾಲ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಏಕಂ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟೆನಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಏಕಮ ಬೆಹೆಗೊತ್ತು ಮಶ್ವರಾ ಕುರ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತ ಸುಶಳೆನ್ එම ඒ සුවාල අරණ හිකුර ජවාබ දෙවිජ්ජකම දැන් දෙවන සුවාල් ගති විදාලි දිව රාජ්‍යයෙන් වකිෆරාතක නොන්න ලයින් පොලිසිය දිව රාජ්‍යයෙන් අබදුවස් බලාෆවනි දිව රාජ්‍යයේ national interest moldis first අදත්ත foreign policy ගවනි එම ඒ ගොතම් බලාෆ ගෞමුතකුග මි මෂවරා කුර මුන්දායරු අල්ගොන්මෙන් සුල්හවරිකම තායිදුකෝ එකමං අල්ගොනම ගාල ඉන්සානි හගුත රක්කාතිර කුරුම දිවේ රාජ්‍ය කොන්ස්ටිටියුෂන් ක බයංකෝ ෆවා ෆන්ඩමෙන්ටල් ප්‍රින්සිපල්ස් අං අල්ගොනම ගාල আদি හා සහාලත ගවා හා සහිය බෙනුවා මිහුන් আদি හෙනිහෙන් ඉස්රවෙහින් ජුවානොන් කුඩකුදින් එහාලොතු ගවා මිහුන්න ඉස්කමෙත් දිනුම හංගුරාමාගේ තෙරේගස් එමිහුන එහි ෆෝරු කොද්දිනුම මිකන්දතක දියායකෝ අල්ගොනමගේ මේ ಮಶ್ವರಾತಕುಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮೀ ಬೈನಲಕಾಮಿ ಫೆಂಬರುಗ ವಕಾಲತ್ ಕುರಮುಂದಾರು ಇಸ್ಕಮೆ ದೇವೇನೆ ದೆನ್ ಕುಡ ಜಜೀರಾ ಗೌಮತಕ ಹಾಸಕೊತೆಗ ಸಿಡ್ಸಾ ಎಒಸಿಸ್ ಏಗೆ ದಶುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ಗೆ ತೆರೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ಗೆ ವರ ಬುಡ್ ಫೋರಮ್ ಎತ್ತ ಎಹಮ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫರಾತುಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ಗೆ ವರ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಕುರೆ ಮಿಹಾರು ಚೋಗಮ್ಮಿ ಎಂಟಿಗುವಾಗ ಬ್ಯಾರು ಮತ್ತಕ ವಜೀರುಂಗೆ ಫೆಂಬರುಗ ದಿಯ ಮಶ್ವರಾತಕುಗಸ್ ಮಿಹಮ ಬೈನಲಕಾಮಿ ಫೆಂಬರೆಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಡ್ ನಗಾಣ ಮಸ್ಲ ತಕ ಅಲಿಫ್ ದಾಲಂ ಹುಷಾಳಮ ಗೌಮುತಕುಂ ಎಬ್ಬಸ್ವಾಣಿ ಕೊಂ ಮಿಂಗಣೆಗತೋ ಏಕಂತಕ ಅದಿ ಎಹೆಂ ಬೈನಲಕಾಮಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಕುಂ ಕೀನತೋ ಕುದಿಗೌಮತಕ ನೋತ ದತಿ ಹಾಲತೆ ಗವಾ ಗೌಮತಕ ಇತುರಂ ಎಹಿ ದೇವೇಣಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಗತಂ ಎ ವಗುತಿ ಗೊತಕುಂ ಎ ಸಸ್ಟೈನ್ ಕುರವೇಣ ಗೊತಕ ಎಹೆಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೌಮಕ ಡೆಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ ನುಗೊಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕುರವೇಣ ಮಗು ಹೋದುಮ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಸ್ಲು ಇಸ್ಕಮೆ ದೇವೇನಿ ಅದಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಸ್ ಮಶ್ವರಾ ಕೊರವ ಅದಿ ವಕಾಲತ್ ಕುರವ ಬೈನಲಕಾಮಿ ಫೆಂಬರುಗ ಗೋವಾಲವ್ವ ಫೆಸ್ವನಿ ಏಗೊತ और बड़ा शुक्रिया तो देंग और में फुर्सत और वनी PSM मूसा मतलूब और में बदनी फहज जहा इरा निम्मा दे और वेथ
शुक्रिया नी अलगोंड दे सवालें बोएंगा प्रथम सवाल हम आमास को लाने मादी वजीर प्रथम देखे वाहक मतलब मीते तो रखा तिरकं कशोर कुरु मट्टका नें एगे अपडेट तक देवीर विदाल वेज बाय लोकेशंस तक आइडेंटिफाई करे दे माली सरहद दुन दे फड़ेगे वाहक उसमें अरेस्ट होंगे कम दिरासा तक विस्कुरा मुंदा वाहक हमारे सवाल की मी इतुर कौन सरहद तक गे तो मिहार आइडेंटिफाई करे फौरी आदि मिकमुगे मिहार टाइमलाइन बलायर मी किहा हिसाब के तो मी प्रथम फेज निमिगन दाने कम मी गबो कुरेवनी देन देवन सवाल का और मैं अरुण कोलंबेर बनी मी खर्जी वजीर के बापा कुरे भी एसेंशियल कमोडिटीज आदि नहीं तक ते होदम के समा मी फॉरेन मिनिस्ट्री के फरातुम मी एहन काम तक मी फैसिलिटेट को दुमन को मसक तक कुरमुंदा वाहक देन और मैं मी फां कुरे मी इकोनॉमिक मिनिस्टर सबरबड मी फां कुरे बेकम मी असासी मुद्दा राज्य होदम तक मी कंकमुगा सरकार मसक कुरबा वाहक दें तेलुगु रक्कातिरिक कशोर को मसक कुरविगे बदे दायरो अम बेहुगे रक्काति कंपेसा में होदेंगे बजे करने के मी आउमेन मी फाहक गैस बर बुडंग अडविगिन दाय पाहके मी राज्य पेणुवा बेस इतरे कुरुमुगा इसमें दैट बाय तति तक हुरी वाहक ने मी एकंपेसा प्राइम मिनिस्टर वेस पाह कुरे भी मा हलम बेणु वे स्टेट फार्मा थ्रू को मिहारो बेस होद मट्टका मी कुरमुंदा मसक को बातो एमएफओ अपडेट तक की वर बड़ शुक्रिया मी थियो रक्का कोफ गिनदो बेहट मटक गवर्नमेंट नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी के मसकत गोतुंग मादे सरहद्दु गदे गवर्नमेंट मी सीधा देफळे मी नुदन्वनि एकतरें गवर्नमेंट ने मी चूस कुरा फळु मिसाक मी वावतकी बेफहरो गे सेंसिटिविटी बदा फॉर्म में फाइनलाइज कोफनोनिया वकित एक मी नोट मालिया तो मैं ने देसरा हद मिहार में बेलनी देंगे एक इतुरुंग अन मी इहवंदी पलुगा मिहार बेसे प्रोजेक्ट है बगेंदे एहमी मी ए फेज 2 का मंगल में बदनी इकोनॉमिक मिनिस्ट्री मिहार बिल्डिंग दर्शन एकोलोग हिंगा प्रोजेक्ट का या कुरेन्या एकुगा नून कम वेज्जा वकिंग में बदहटन जे कम वेज्जा वकिंग बिलेटन को कम एवसे फेज 2 देन फेज 3 के को तो में बदनी अन मी माले देखुनु के सरहद में हुवदो थोड़ के सरहद और में मिहार बलम में गेंदने कम इतंतमस और में मी सर्वे को हदा मी इनिशियल फीजिबिलिटी हदा ने कम फेस 1 और में मिहार के टारगेट की इंगना मिहार हगुरा में मी दोसर की मी और में का मी का प्रोजेक्ट का फाइनेंस करूम के सम कुल्ले करन एकम को ए बेनवा फीजिबिलिटी हदा और में मसक फशागन इराद करविया मी ने हगुरा में द मिहार मिदा गोतुम वेज हंगुरा में नुकुर एकम एक 100 गेल्लुन तंग आदि समुंदाती ए हम किरियावे सौमन एगे मी फसे है वगुतंग अन वार और मन तिबेने थैजार वगे फशागन सीधा अन मन मी मेने दुहा का हुळवेने दन्नुवन अरुण उंदगु एकम को अन मन मी ख्यार मुस्तबे का हम फीजिबिलिटी निमिगे अरुण मन अन्नेरो ए वाहकता युदान कुरेवेन दिन कुरिन देन विहिं अरुण मी मी बदनी में राज्य मिहार अरुण मन बलागतुम अरुण मन अतुरी डेट है बलारवेस आहारगे मच्चंगे बहुरे डीजल एबे इंपोर्ट करे हल्लक 50,000 मेट्रिक टन आदि पेट्रोल एल्लक 10,000 मेट्रिक टन वर गिनांगे भोरे हेमी ए अदल तक बलागे और में बादने मी नहीं मी तो स्टोरेज गिनस थेवाला बाटने के नो मी अरुण कुरिन देने में मितलो एफआर के गेंगुले मैकेनिज्म्स तक होरे हेमे ए गोतंग अरुण में मस्कुरिया के अंदाने दिन मैं अरुण ही बनी यानी मी मिनिस्टर मी import the bananto me and me commodity importer behego to farm state farm the state farm age masakato ga anmen mi arun menna wara gatung an mi ne masake kurege to an mi mihar mi fahun ufedun kumfuni me restiyon kuri mi kan me masaketa kuramon ek mihar restiyon kuramon masaketa gaganaka man mi arun mi badani an mi आहारोगे में तो तेरे मी स्टेट फार्म एक को बदलू करवे न कमा ये बेनुवा मसके तब मिहारो सिस्टिया और मंगे मी स्टेट चार होल्डिंग डिपार्टमेंट मी अदी स्टेट फार्म गुड़ी के बकुरे दे एक को मिहार बस राइस गे इंस्ट्रक्शन न कंगे मसके तक और मंगे बकुरा मी नुलिबे फोन मेडिसिन गेना मट्टका मिहार और मी इंगिफे गोतम वेजिया मी आईजीएम में चुका एबे हेदे फार्मेसी men me a pharmacy me duerwege a pharmacy mi saka mi ek mi huna ben ma medicine men mi be city dinima e
ගෙනස්තින කුරින් වෙජ්ජ STOen එකන්ත කරමුන්ගයි එමසක මිහාරු අර්මි බදලුවගේ මිදනි ස්ටේට් ෆාම බදල ස්ටේට් ෆාම ටාගෙට් කරණී දෙන් අන්න මිහාරු ඉනිශල්ලි මේ ටාගෙට් කරණේ මේ අවුන ඉංගිෆෙක් ගොතුම් වෙජ්ජිය බේස් සිටි ලිබේතා සාත දෝස්තරයගේ බේස් ගෙනස් දේ ගොත එහෙන් එමසකෙත මිහාරු අන බරබඩ රේවිගෙන් අද අවුන හිම හොට්ලයින් නෙවස් උන්නානේ මෙන් මේ බේන්ව මාලුමාත් ඇචි දිනුමා අදී අන් මේ බෙහෙ බේන් වෙජ්ජ කම ජහදන් ජෙහෙගෝ කියා දෙන් හිම මිහාරු හොරි දති වර බොඩ මේ රයිස් මිෆාර මේලො විෆියවල අයකෝග අන මේ හල්ලුවගෙන් දාන හස් අගේගතුග මෙන් මේ වාගතකි හුරිහා මෙඩිසින්නේ මාකෙටක නොහොරේ මේ හුරිහා බ්‍රෑන්ඩ් නොහොරේ එකමොක මේ ජෙනරික් මෙඩිසින් එබහුරේ ඒකම් බයිෆාර මිසාක අරුණස් විදාමික බේසක කාමියක මරුණක වෙස් බයිෆාර අරුණ කමුණුදේ ජෙනරික් බේස් ගෑගෙන එහෙමීම ඉදිමාව මස්ල කන්නේ ගෙහෙම එකම හල්ල හොද දිනුමට්ටක මිහාර මේ ස්ටේට් ෆාමයන් එබ මේ වර රංගල බ්‍රාවයන් එබගෙන් දාලුන හීවනේ මීගේ فسيها فهذا هم مي immediately لبن فشانه مهار أو من مي provide كود ديفين أو من فراتن كود دنجة كانت تا مي مغفى كود ديفين مي دارموند هوسبيتال اتاغور فارماسي مي ستيت فارمان أكوا كوجنا دي يترون بس باي رارش كوري فارماسي تبص بأنك مثال كأدوغا مي باي دمالان مي ستيت فارما أران أوها دان تينا دو වෙස් පුරුදු ෆුෂිවස් එහෙම මි තන්තන් හොල්වෙගෙන් දියා මරුණ හීවනි අන මි යනේ මේ මිහාර හොරි බේස් ලිබුමුගේ ස්පෙસિෆික් මෙඩිසින් ලිබුමුගේ මි බය මි හුන්නා අම්මකො මි දිමා මස හල්දුවගෙන් දාන දැන් ඔති රාජ්‍ය ටීවීන් හුසේන් මත් හුම් فندم مختوميتا مي اول سبند سؤال فتما سؤالك مي خلد كل كرمغ سياستك دشون مزكيتك فشواها كاي مي ඒකතරේක සරකාර හිස්සාවක් උන්ෆුනිතවගේ මේ මොවසෆුන්ගේ අදදු බෙල්මෆෝ වකිවරක මේ තිරිකුරා වාහකෙම එමසක්කේ ගෑසබක ගොසෝති දෙන් සරකාරගේ හරද කුඩුම්ගේ සියාසතක වාහක දක්කෑරු මේකතරේක මේ සරකාරගේ එවති බේ සියාසී බෑවර මොවසෆ මේකතරේද වගේ හස්සක රාජ්‍යම් බේරක බයි එම්බසි තවක එවත මැලේසියා එම්බසිග මේවද කිහාද දෙක්ගේ මොවසෆුන් එබති බිතෝ එතනුක මේ මැලේසියා සරකාරුන් හුද්දදීෆව අදදවුර ඉතුරු මොවසෆුන් තිබිකම आदि तिम्महुन मोज़फ़ुन बदलवा गोता इतनो मोज़फ़ुन दाखम ग मालूमात आउने बें एम्बसी तुरो को लिबिफैमिमा एक ही हावरेगे ते हकीकत तो दें मी देवन सवाल की मी करंट आगुले गोतेंगे तो मी निमिदिया रोदम होगतरेगा मी हदरसते करफिया वर बडनुवा गोता गुरिहा गे विसिका करंट बेता फोनो फेबर स्टेल को आदि मी फेनकै एनएमएस मिहारो मी निमिगेंदी मी महोगतरेगा बिलता आमको गेतोगे बिलतक मियारा आवरवरे देगुना तिंगुना बडे फेबरी बैगेतोगे बहुरी गैगणक तिंहास रुफियागे बिलतंग रागेतक सादहास रुफियागे बिलत वेसास्वा दें मी मोसुमा गुळे कमेकम स्टेल को इन्वेस्ट फेनकाम सबद फाह करो मेननि दें एव मी करंट मी रेडी नेगुमुग मसलें उळे तो नोता मी मिहा बडति बिलतके गेबिसितक अन्नं चहुनि की वेगेंतो एवसरक बलंतो अदि हम्याको मियोगुतो मी तकति अगबडुमा मी रैतुन्न बस मालिकतुं हम दैतके कुरुम तुमा एको सरकार के विष्णु में बहुरितो एवस वरक मिफार्मिया बोर्ड बिला गुळे गतुं एवस काल कमे कुरुमनवता बिल कुड कुरुमा नुवता मी सरकारों बिल के वेस पे दक्कान गोतक नुवता लुइता के दिनुम के वेस काल विष्णु में बके मुळुवंतो बशुके मी 33% ಗೆ ಮೋಜಿಫುಂಗೆ ರೇಷನಲೈಸ್ ಕುರುಮೋಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಸಕ್ಕೆಂಗೆ ಬಕುರಿಯದ್ದೇ ಖರದು ಕೊಡ ಕುರುಮೋತು ಎಸೋಯ್ತ ಮಿಹಾರವರೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕುರುಮ ಶಾಯಕೋಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕುಂಫುನಿತ ಕುಂವೆಸೆ ಇಲಾನ್ ಕುರವನ ದೆ ಹಮಯಾಕೋಗೆ ಪಿಸಿಬಿ ವರ ಗಾತು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮಂಗೆ ಬದೇಕಮಕ್ಕೆ ಮಿ ಕಿಯನೆ ಹಂ ಎದ್ದು ಟಸ್ಲಾಫ ಕಂಡಾಲಾಫ ಮಿ ಹಂ ವಹ वर तंकुल कॉम्प्लेक्स कमें हिंग मुंदा बार मसके हुने मसकत बेनुवा मीहु एफिशिएंट कोंगे मसके कुरवेन गोतक रावा मीहु मधुकुरु ए विष्णु के हम मेतंतनो ए युलान कुरम गेंदो अन देंगोथि अन मी और नहीं वागो तुम वेजिया
ಸ್ಟಾಫುಂಗೆ ಮಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫುಂಗೆ ಅವನು ಹಂದಾವೆ ಕುರಿಮೆ ಸಫಾರೆಗೆ ಅವನು ಅನ್ ಮಿ ಕಾಲ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ದೆನ್ನವಿಂಗ್ ಅನ್ ಮಿ ಬೈ ಡೇಟಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೋಜಿಫುಂಗೆ ಕಂತತಕ್ಕೆ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯಾಗ ಫಿಹುಂ ಮಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕುರಿಯಾಗ ಗೆಂದಾತನೆ ಏಕ ಮಲ್ಗೊಮೆಂಟ್ ಮಿ ಜನರಲ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಬಲ ಮಿಸಾಕ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಜುಮ್ಲ ಖರದುಗೆ ಸುಮೆ 0.9% ಸುಮೆ 0.9% 1% of dang adeng e budget hoga to mi expense tereng alme mi and mi political staff na me haradu koreni muli dawlatuge monthly mi wage bill balaf kama vejjiya payroll balaf kama vejjiya e gagan katine 0.9% baruge adade and me government me ekama mihar ingodan me pay hamana isko mihar nimi faheri em menes dawlatu gan 5% ade bole bay minimum mosata ka bay tantang e buhra de hamana isno ekam eves awma me badane har me da hisab dam war konni made to mi gagan ka mi miyakugas and mi mozifunge civil service mi den institution to musahatan e heri gagan ka harege machak de point ashe billion war itura haraduane yakam political staff unge musara itura ken honnan in fact awun he january handa january dehas fansavi hu fishing onnane 10% an mi dakkof eru huri ad demunga sedire evre mi ituru munne nudanakan eyagen kan ebedden staff madukuru masaken hama an mi rice kuri du vidalu hen eba kuriyadde adi an mi awumannaka ege sida detail libifakenne libunwarakan an mi ekama behe ministry takon e hamakuru mun gendawana nenguti fenakaya mi still koge bilu kantoga alun hivani wara tafsil kon ide mosasa vidalo devi kihinetto mi vi bilutaka mi komme hargeves mi anna misaka mi ene aluna inge finance ministry na adi an mi energy ministry mi kumfuntaka guli komme harge maacha wara boda tayyarwan ei peak annani yaganne ke hen duwaswara yaganne ka awne himani 10% 15% mi increase annane and mi ne consumption ge duwaswara dimako sateka fan service megawatt sateka 30 megawatt han arane maade ga awna handamba gotum vejjiya mi megawatt han arane ane current usage e mi danno han fana 10% matiyegen yannani em e kannege mi and mi feruni ekamako awna inge mi kumfuni takum be vidala mi ega mi ma boda misaka bileg masse technical masse ulekam vejjay bada fe masala hallu ko devana me adi giturun alun gabul kurang and mi energy authority and man mi energy ministry wara gatung e kantanga ballawa mi ekahala technical masse ekamako bil takan itura mi mahku alun menne atividal wikahala mi discounted dekha and me adi sarkar policy genne ekamuka and kuri tividal hanam domma hoge wara bodu luya libifoti mi den ya jige march april ki emme hama man mi current harad bodu de maskama vi me sekkon alun hiwani man mi bil takage badla sori ekamuko and mi khidmat de konfuni takon hama ekanta man mi hallu ko devana invest technical masen ulenya ning alun fursat arwana huwa kido minister sorry inge talunda thank you ade miharo argoni minister fahaga kurevihen rais jumhuriya miharo huriha wuzarata ken adi sarkaruge office the ministry take danwana ministry tak embassy take ki ministry ke extension leto hama wuzarage dashung hinga tanta ehmema e ministry ge ai landani taka mi goals taka achieve kurevene fada minganaka muwazzifun gabil muwazzifun egeterega siyasi adadaka adi foreign service staff un tibuma then foreign service ganunuga dashun in ratio ya staff un levveto masike kurawani then miharu ti faga kollevihen timmohon da badale asa tibi muwazifunga wahaka faha kollevi then alguna miharu dirasa kuram midanu waki specific embassy kannun komme embassy kumwas emasike kurawwaru aamu divehira yatunge
දිවෙහි රයතුන බේනුම්වා හිදුමැත්තක ඒ කොන්සියුලර්ගේ හිදුමැත්තකු තෙරේග මේ passport heduma adi birth certificate death certificate den beenumwa liyunta liyekiyunta libenek fursate mawlumaton olum filum dati halate ga nuata beru government ga dimawa halatukun ene aniya venuata enage takecche gellumun e consular issues ke ehem efada ehitage foru koddinuma ಮಿಷನ್ ಗ ತಿಬ್ಬೋ ಅಬೇಫ್ಲುಂ ಮಿಷನ್ ಗ ತಿಬ್ಬೋ ಅಬೇಫ್ಲುಂ ಎಂಬಸಿ ಗ ತಿಬ್ಬೋ ಅಬೇಫ್ಲುಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಕೀಗ ಮಸೆಕೆ ಕುರವಾಣಿ ಆಪರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ದಶು ದೆನ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ದಾದೆ ಫಹು ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಅತಿ ತಾರಫ್ ಕುರವಾಫ ರೈಸ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಮಲೇಷಿಯಾ ಕುರವಿ ದತರು ಫ್ಲುಗಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಗ ದಶುನ್ ದೆವ್ವಾ ಹಿದುಮೆತ್ತ ದಿವೆಹಿ ರಯತುನ ವರ ಗಾತು ದಿಬೇನ ಫದ ಫುರ್ಸತೆ ಎಂ ಎಗೊತುಂ ಎ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಮೊಜಿಫುಂ ಗೊಸ್ ಎ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಫೋರ್ ಕೊ ದೆವ್ವಾಫ ಎಬೆಫುನ್ ವಡನ್ನಫನ್ ಎಂ ಅರ್ಗೊನ್ಮೆ ದುರಾಲ ವಿಸ್ನಾಫ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೆ ತೆರೆಗವಸ್ ದಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಎ ಮಿ ekuga maseke kura wizarata kumwani egota second man usulu mozifun fonuanje he tantana sarkaruge dashun daimi goteka mozifuko behette to e hidume demikanu nane sustainable goteka medukanu neti e hidume libena goteka ehme ege terega immigration ge identity card ekahada facility en establish kuranna mihar ingress vilatuga argon me wakitane mihar immigration nu vidalwegen fahaga koffa etaga system IT package ekko den hama staff ellunta onnane detu egotan hama malaysia ya dive mi rajya khari hisabutakuga huri gaumutakun e hidumetta divehinna emme fasehan lui gotaka e hidumetta devena fada intizaman odumattaka amajissumattaka phone lafwani එහෙම ඒ අර්ගොන හිවනි කුරියන් ඔයිතාග සියාසි ගොතුන් බයිලෙටරලි කුරන්ජේ හැම සෙකෙත දෙගවුම්ගේ ගුළුන් ඉතුර බදහිකෝ දෙමෙහෙට්ටුම කුරා මසෙකෙත আদি মাল্টিল্যাটারালি কুরাকান্ত বাইনা লাকো আমি ফেম্বরুগ ওয়াকালাত কো দিভেরাজ্যගේ ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট আর্গুমেন্ট অ্যাডভোকেসি কুরিয়া ගෙන්දුම ඒගේ ඉතුරුම් කොමර්ෂල් ඩිප්ලොමසි ටූරිසම් ප්‍රොමෝෂන් මේ දායරාතකේ මිෂන් ගේ දශුන් කරවේ ලීගල් ඉෂුස් මිෂන් නා කුරිමත් වීම ඒකන්තත ගෙන්දුම් then waki embassy takakun hahasakura jamia jamaate london wejjang commonwealth ge negotiations taka international maritime negotiations taka UN ge wejjang alif dala ehema e adatu takaki e mission naka maseketa hawal kurei fonna mandate ge dashun dasha riay kofa muazifun hamajasafan then minister me kuriga vidaloi sualaka jawabu dembe bilateral arrangement ge kunkun arrangement etto me leto ehi for koddinma foreign ministry harji wizara kolle visualaka jawabu deme MOU amugotika memorandum of understanding ne degamuge deterega soekoggen ege dashun benum wa commodities food quota hamajessu then mihar me crisis ge terega me aamu halatenno me crisis situation crisis foreign policy yen innana dattu ehem wima egota quota ge dashun benum wa commodities food taketi nuata bawatum teo e benum wa medical supplies as you have said very rightly medical supplies equipment pharmaceuticals benum wa algonmen foreign ministry ge wuzaraga gina department takun economic department masike kurawani economic ministry a guligen beha adi rajya benuwa ehen commodities bilateral division masike kurawani de gaumutakuge contract koggen e benumwa taketi hodene magu fahikuruma multilateral arrangement multilateral division masike kurani divehi rajyage hasa halataka ehi vedene ehi foru koddima divehi rajye sulha masverikama masike kuruma then migotun demme algon fahaga kolli hen quota hodun accessibility shipping lines accessibility ehen route takukun egawme go ehkueri rahumetteri guluma base ko oda dinu example ega gotuga ದಾದಿ ಫೋನ್ ಫೆನಿವಡಾನ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾಗೆ ವೈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಡಾಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಡಾಂಗ್ ಇಕೋನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬದ್ದಲ್ ಕೊರುವ ಅದಿ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಬದ್ದಲ್ ಕೊರುವ ಹಾಸ ಮಗುತಕ್ಕೆ ಫುರುಸತ್ತಕ್ಕೆ ಓದಾದೆವು ದೆನ್ ಹರ್ಜಿ ಉಜಾರಾಯಿನ್ ಎ ಹೋದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದುಮ ಫಾಹು STO ಹವಾಲ್ ಕುರಿಮ್ STO ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗುಳಾಗೆ ಕುರಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತೆವು ಅರುಣ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜವಾಬು ದೇಜಿಕಮ ಹಿಕುರ ಅದು ದೆಂಗ್ ಅವ್ರ ಫುರ್ಸತ್ ಹೊರವಣಿ ಹುವದು ಮೀಡಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಖ್ತರ್. अस्सलाम वालेकुम. अमी अलगोन सुवालकी मिहारो मालया अतोतरिया मियोन्ननी एम्मेगे नजरुगे स्वरा बोडता फाते बेंदे तो तेगो तो अलगोन सुवालक मियोन्ननी मालेगे बय एग्गम गोलन दुव्वा फरातक स्वकी रेटिंग इंदे हम එහෙම මේ රාජ්‍ය වෙස්සම රේට් එක කණේලි ෆොන්නනි එනස එතන්තනුග බය ෆහරු ඒ මේ ටැක්සි කුරුමා අදිනවත හිදමෙ දේරු ඒකි අගොතකෙන් හුරේ हम फाळुगे सुरे मिसालक आळगुण वरक मी मिसाल दन्नवानम गेइन कोणिगोण एच्च गेंदानम नगाफान पिकअप को सते करू फियावेस अने पिकअप नगाफान 300 करू फियास बुना नेतन दियाम फरोल हम फळ हंदणी मिखाल कंतत के हम एव्वेसु करक मिखाल बेलुन तकें एबोरितो मिकिनेतो मिकंत मिदने एतंतन सम जीव बहर हम एदायच्चे बदे मितन सम दायच्चे मिदने ए बेले हेट्टे तो देन कार एयरपोर्ट तक दतुर कुरेवेरु सम लॉन्च तक से नगणी हम एकी मीहुं हम एकी अगुता मिसालक मालें एयरपोर्ट दा कणुमगम 500 रुपया सम देवे मीहक एकम एतंतन एब देवे 700 रुपया 1200 रुपया कार एयरपोर्ट तक मी आरटीएल ಗೆ ಹಿದಮತು ತೆರೆ ನಮೆಸ್ ನೋತ ಕಮ್ಮಿಸ್ ಗೊತ್ತಕಂ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮೆಸ್ ಮೀ ಅಗುತ್ತಂ ಆಮು ರೈತುಂ ಅತು ಮಿದ ಆಗು ಯಾ ಮೀ ಲಂಕಾ ದಿಮಬುರ ಅಗುಬೋಡು ರಶಕುಂ ಮಾಲೆ ಆಸತಾ मिकाल कंतत तक हैं ब्रह्मी सम मिकाल क्राइसिस हम दोस्त तक दोस्त कॉल के धक्का हम रंगल वाह के हमें एक जवाब ले पे तो शुक्रिया आदे मी वर रंगल वाह फुले तिकाद मी कंतत उलेकमुगे शकुवा वर बोडा दिबेमु अन्नने इंगे तो दे एहन दिबेमु नयस अलोनमेंट की सामु रायतु हम मी मासकतो गडीगे बेरु हम नुकुमे मी ततुर फतुर स्कोरं हम उले रुगा हम मी आम रयतुन्न हम वन्न हुरिया तकलीफ अलोनमेंट वे सन्नानेता हम ततुर फतुर कुर्मा हुरिया चिग तेरे गाइलागे बे मी हुन्ना हुरिया कंततके सम मी मिसादक पिकअप गे छि उकादुं फद कंततकादि कारू कारंगे रूम नुवत ततुर फतुर कुर्मा अलोंडस वाह कुरवुन विदे तेरे मी मिसादक मी राज्यकें एयरपोर्टुं रशक दां अगुत बदादी नळवन मे सब दतुरें ओतीम बदादीरुग वर बोडु आगे किया फोती हिंगे तो दें नळवन में हिसाब हेदिंग ए रशद दां किया तेले करदवाने तो हिंगे तो किया मी 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 वरगे हरदे गाने तो ए हकीकतुग देम्मे हम देम्मे मी वदु मीडिया फागति कुरवी हम वर रंगलो आफुले अख्तर इंगे तो ए बेफुल मिसाल का गल्फ क्राफ्ट 30 अशे नूनी 48 मिकाल रेंज तक बोले तंकुले खुदी रेंज के लॉन्च तक वसूले एयरपोर्ट तक नजर शमी होंगे इंदियो मुग पैसेंजर हों फुल मुग देंगे बेफुल मी बाय फार विदालो मी के कंफर्ट बिस्टनी है इंगे तो मी मिकाल एक कदा मेशा कुरेवे इच्छका इतेलुगे हरद की मेशा कुरेवे इच्छे दें कंफर्ट नुवते एगे लॉन्च के फसे हकमे बुनी मेशा कुरं उंदगुवे ए रेट बैंड खंडाला एलुमु हिंगे तो देंग वरग गिना गंड शकुआ एसटीओ गे फ्यूल शेड तब बेटम की राइस डॉक्टर मोहम्मद मुइज़म तिकादा मसले तक हल होद देंगे निम्मे मिहार एदनी एकन तंफीज कुरेमु इराद कुरविया मिहारु तेरेगा हम वर मी ए वाउद अलोने हियोनी मिहारु तेरेगा निम्मवा गोत राइस संगवा फोती हेमीम एकम बस निमिගෙන් දාන දෙන් කවුන් මෙන් वर बोडा तिकमुगे तेरे वन्नान इंगे तो वदेගෙන් हम मी अरुण में मिनिस्ट्री के मी कंज्यूमर मी राइट्स के हम कानून आदि रेट तक कंडेल मुगे सम कॉमर्सवर के जिम्मे उन्न बयक वातिया एक्को आदि मिनिस्ट्री के मैंडेट के तेरे ट्रांसपोर्ट गेनो मुगे एम्मे बोडु पेणुमेक्कम राइस सालुन गाता हम इदालवी मिफद एकद मी फुशवेरुंत हमेकं एलुवं कमुगे विसिंगे तो එහෙම ආම මේ තිෆද පස්සෙත අරුණ මේ බලමුන් ගෙන්දාන බෙදුන් එකෙන් යන ඉරාද කරවියා කොම්මස් කාද ගබෝල් කරවේ මින්ගුරුතක ගෙන්නාන ඉංගෙතු දෙන් ඔති මිසාදක මේ ටැක්සි තකුන් අගුණගා නෙගුමුග හොරි ෆුෂුවරන්ත මේක ටැක්සි ඩ්‍රයිවරුන්ගේ සබෝරි හම
මේ රේෂනල් ආගියුමන්ට්ස් එමු ගබූල් කරවේ වාහක්තන් එබෝරි ඒ දුනියගේ තෙලංගන්න බද දෙක්ගහම මේ මිසාදකන් හම ටැක්සි තකවෙස් අන්නාන එදත්තෝ හම මේ එබේ ෆෝන් නත්තේලුගේ අගන් අන්න බදලන් අන්නාන හම ඒ අලුන්ම ගබූල් කරන් ජේනේ කම්වෙස් දෙහෙන්නමස් රයිතුන්ගේ ෆරාතුන් හම මේ ටැක්සි ත බේනුම් කුරා ෆරාත්තකකුන් විදාලුවේ මිසාදක ආම මින්ගණුතක මේ එක්ගොත උන්නමානේ මේ පබ්ලික්ක ලිබෙන් හුන්න කොම්මෙ හිදමතේ සර්විස් රයිට් එවෙස්සම විශ්නුව ගෙන්නන් ජේන කමේ මේ මීන් එවස් කමෙක්ග මීන් එවස් දච්චෙක්ග රයිසු ජුම්හූරියාගේ මුනි සියාසතුග එවස් ෆරුදක ඉංගේතු ගෙල්ලුමෙන් නුවේ නිකමැතිකමෙන් නෑස් මස්සෙතන් හල්ලු කුරුන් ඒ වරබොඩ ඉස්කන් දෙවවා කම එහෙම වීම ටැක්සි ඩ්‍රයිවරුන් කමුග වියස් අදි ටැක්සිගේ හිදම බේනුම් කරා ෆරාතෙක් කමුග වියස් අදි දෙම්මෙති ෆාහ කරවෙ ගොත මිසාදක වේස්ට් යාඩක කුණිගෙන්දා පිකපකුන් එතන දියාම ෆුරොල ඵල හිඟා දානේ එහෙම වීම තිබුණ මේ ඉතුරු චාර්ජර් නගනීයේ එහෙන් බොනෙෆා මේ කුරින් පබ්ලිෂ් කොෆ නෙන්ගගේ නෙගුමුග ශකුවා කමුග වියස් මීන් උරිහාච්චකී සමයක දෙෆුෆෙනි පබ්ලිෂ් කරේ ෆුන්නේ චෙස වාංජේකම අලුන් ගබූල් කරන එහෙම වීම මේ හුරිහා ෆරාත්තක වර ෆුලා දායරයක වාහක දක්කාගෙන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් උගේ තෙරේග හුරි මිකාද මස්සෙතන් හල්දු කරන් අලුන් මේ වර බොඩ මසික් කරන නෙයි අලුගොඬ රයිස් දෙවවා ෆෙමෙන්ඩේට කි ඉංගේතු එහෙම වීම එකන් යගෙන් කර වදෙන් යම තිය බාරද්දෙන් අලුන් එච්ච දන්නවා නිම්මාදාන ඊ අලුන් ටැක්සි නෆාගේ බේෆුන්නා බද්දු කුරින් එමස්සද එබේෆුන් කම්බොඩුවා මස්සත හු තෙරේග එබුරි සරකාරු තෙරේග මිදෙන්නේ සක්සෙසිව් ගවර්න්මන්ට් තකේ මිදිය සරකාරුන් එකම ෆෙෂිෆෝති එබුරි ෆුසුවරා කන්සතක හිඟාෆේග එහෙම වීම අලුන් මෙන්න කන්න ඕන්නානේ එමස්සද හල්ලුණු කෝ වාක එහෙම අලුන් දෙන්නේවි ගානුන් ගවායදුගේ තෙරෙන් මස්සද හල්ලු කරවෙන් ඔයි ගොතක එකන් කුරාණ වාහකදෙන් අලුගොඩකම ඒ හබරු ෆෙනුන්තන රයිස් සවුන්ඩ මේ හම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙවි එබේෆුන්න දච්ච වෙගෙන් නුවානේ එෆද වියෆාරි කුරා ෆරාතකවෙස් අදි එකහද කමෙක්ග ශාමිල්වා ෆරාතකවෙස් එවස් කහද මානේ කි බේන්සාෆුන් කම වෙගෙන් නුවානේ ඒ STFC දීෆෙන් ඒරුගේ STFC මිහාරුගේ SME ඩිජිටල් දුන් දීෆෙන් ලෝනෙන් එයි දැන් ලෝනු දීෆෙම ඉන්නනේ හම ගරාජ් ගේ ගවය දෝමුගේ කුරින් මේ එබේෆුන්න කාරු ගන්න ලෝනු දෙනි මිහාරු ඒ ලෝනු දින් ෆරා ඒ වියෆාරි ඒ කුරා ෆරාතුම් මෙස් ෆෝන් නුගක්කම වනි ඉංගේත එක ශකුවාතක දෙන් වකින් හම ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එක මිහෙන් ඉන්දෙෆ දන්නව නුකෙරගෙන් මුරනේ ඒ තෙදෙත්තෝ දොගෙත්තෝ එසෙහෙම අලුන් මේ දන්නවනි එවස් ෆරාතක බේන්සා ෆෙන්නස් රංගල ගොතක හැම එක අලුවාන වේලාද කරවි ඉංගේත වර හැම රංගල සුවාදෙtti කරවි ශුක්‍රියා thank you minister hanan ahmad naim mmtv තාද එමෙගුත් අනේ එහෙම මිහාර වරන්ති බෙවුරියා බෙෆුන් ෆුර්සත් එරුවෙජ දෙමියගුතන් අලුන් මෙන් ගඩියස් නිම්මයන් තිබි ෆහෙජ්ජාර නෙමකම් තංකොල් ගිනේර වජ එහෙම මවුල් මෙන් නිම්මාදාන වරන්නේ ෆුරියා බෙෆුන් වරබඩ ශුක්‍රියා আদি එරත් කරවියා හැම කාර මුස්තක්බල් එක අනකාස්ති බෙෆුන් හැම බද්දෝ කුරුම හැම දෙම් බද්ලෝ වාන දෝහක ජෙන්දෙන් එරත් කරති හුරියා බෙෆුන් بعد جبري وقلت كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته